Ovogodišnji jesenji sajam automobila otvoren je srpskom premijerom jednog od najprodavanijih Toyotinih vozila. Novi automobil izazvao je veliku pažnju zaljubljenika u četvorotočkaša. Kao korisnik svi komplimenti. Paket opreme koji imam u autu je sličan na ovome. Ja sam moj auto kupio još pre 6 godina, ali toliko je dobar da ga ne bi menjao. Sajam automobila u Nišu ove godine mesto je gde se može videti bogata ponuda svetskih proizvođača vozila srednje i visoke klase. Gde uz veliki broj posetilaca koji će doći, sigurno dolaze ljudi koji će imati priliku da prepoznaju i shvate i sajamske i druge potencijale grada Niša. Sajam automobila organizuje se u sportskoj hali i to nije najbolji prostor za manifestacije ovakvog tipa, ali je dobro da se deo svetske autoindustrije bar na kratko preseli u Niš. Dobro je da se organizuju ovakve manifestacije, jer eto, tu se susretne ponuda i tražnja. Raspored automobila mi se sviđa, takođe modeli automobila koliko sam mogao na brzinu da vidim, a pogledat ću sada malo detaljnije, su dobri, ima dosta noviteta, to je dobro. Na prethodnim jesenjim salonima automobila u Nišu organizatori kažu prvog dana najpre se prodavao najskuplji automobil. Ove godine to nije slučaj. Setimo se prvi sajam automobila, neko je iz Leskovca kupio Mercedes koji je koštao preko 100.000 eura. Ovih godina je uglavnom išao Punto, tako da su to bile automobile neke srednje klase. Ove godine ima dosta popusta, uspeli smo ove godine prvi put u Nišu da dovedemo i Nissan, imamo 6 srpskih premijera, tako da možda se desi neka kupovina. Niš možda i nije pravo tržište za skupe automobile, ali svakako vlada veliko interesovanje za automobile više klase. Nadamo se da će bar jedan deo ovih automobila izloženih u hali Čair u Nišu biti na našim ulicama. Iz Niša, Zoran Radenković, Televizija Pink.